بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. demi halatu silsilage a program kamiha izzetri tuna marhaba dana admiri algun men i baduru kulli hama kum haftaku homodu gere dihegadi tiri hum fishing 40 meter algun puri kenda program mi 11 gadi fanare mi halatu algun men mi guligin algun mi kurimatu wedane bay dini suwal taka jawab erumatta kalgon men kuriginda program mi adi ramadan maskam gaviti hama ramadan maha guligin algon men hitu ga ofede bay kala figui masata sunnane masata ka guligin mi algon men tafat suwal taka jawab dinumatta ka algon men gein kuriginda program kombeful sebeful kinne itakum mi program kuri mi bari wada non mi rawonak mi bari wada noni sheikh nimar muhammad mi algon mere wahada kala maganu gotegga mi gastir ko fe mawdu'a ki du'a kurumuge muhim ko du'a kuruma bulunhuri bay masalata ka be gotun tibe fulunge suwale ekkam gawana mi post ge tiriya algon me live kuri dawagotu kama live ge mi post ge tiriya mi facebook comment ek gotu ka tibe fulun live wi algon me na me suwal annane den algon men hama program wagotu tandi minbarakun hama horiya suwal ka be algon men jawab de to irat kurbe bala ايما مي انفرتان الموضوع بيغتون اتشي vidalum awon شيخ نمالا فرصة الوقت شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدي إما فرتم كمك أرون مي هيدا كرم مدا رمضان ما هو algun men Allah subhanahu wa ta'ala edwastakuge algun men mikuramunda heo kantatta hifamunda rodetaka adi kuramunda realu kantaka adi enum vesenu emmeha kantatta Allah subhanahu wa ta'ala algun men gi kiban qabul kurawwa adi algun men ekamuge ikhlas ter kantevu men edi dua kura adi e akiga mi algun men mirege mawdu'a kamiyoti dua kurumuge muhimakan adi evve shakkine gotuga emmiha alukantataka kivesei Allah subhanahu wa ta'ala taka kurave duatake ehni nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadis kurawwa fawani ad-du'a huwa al-ibada alukamaki ei duaki ei alukame ehme mi ibaratun vesagigatu no nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge kuru mi hadis pas fulum ve saun menna duage muhimmukan ebenge ad-du'a huwa al-ibada eni hagigatu algon men Quran amadu taka algon men mi ada kura zakata haj algon men warbali wegin mudala nafsuge mi hedetaka eki algon men kura hajju galukama adi sodaga kurma mi emmeha kantetteke gives ege zatu algon men Allah subhanahu wa ta'ala taka kura tuat alukantetteke enne mes ege washagen nuat ege emme muhimmu maqsadaki algon men algon men kurave duaen Allah gadurata e Allah mealage mi amalta qabul kurawwa mealake swarge gahulveriyaka mi wuma nuat swarge gahulverikam galabante behemwege ilmerin dua debayka basawa mewani e dua al ibada ya dua al masala ema dua al ibada ki algon men mi kurave emmiha kura emmiha alukandatika Allah ge rohi wadigatun hodumattaka algon men kura emmiha amal takaki alukantattakagi ege zaatuga mi alukan ada kurma eki algon men Allah qadratun algon men ge dua algon men ge amal qabul kuraba algon men el solibi adi emme fahun algon men sorge libman edi kurave duae ehmvima mi duage muhimka mi ge terenge ba faahage weginde adi algon men misalaka algon islami shariatuga islam dinuga labba fawa komme alukamaka balafikam ga wies algon men eba enge dua ege mi komme alukami gaves shamil wekem wa mi war misalaka namadu algon men komme rukunaka balafikam ga wina me algon men ebe rukunta huwa dua taka zikru tange behimene ehmvima dua ki muhimma alukam ekkame gadde ramadan mo ge rode hifage tibe hama mi dua taka zikru kuru ki qur'an ki ongina kun ki qur'an ge tabawar zikru dua take Allah subhanahu wa ta'ala mi wani mi zikru kurabba fame gota mi hajju ge alukam
එහෙම mi emmeha kandattakuwes du'a e bahimene adi miya ekiga mi Allah nun ehem farataka alugon men du'a e nukurevenikan ila hame alukamen alugon men Allah taka khalis kuranji alukamaka wati ekan alugon men kuranjini hame ekani e ilahu hadorta emme alugon detaka kiwe sebe shakkenne gotuga alugon men en evves alukamegga endu ilahun ehem faraten adagen wate ilahun ehem farataka egen bayen elumuge niyaten ovejjikam gawana mege tereng hama shirku wadegen dane emes khassa ko mi du'a ki mi waram muhim kame sabaki mihaku ena Allah ena edi gowalani nuwat dannawani e dannawa hiduga aamukon mi algon men duniyawi usul taka balafikamu gavi neme salumen nam fennani mi kamegga dennu men wennani tiri macca em Allahga hadurata algon men dannawa kamu gawanama kinegina dannawa kamu gawanama ege maane ki eilah algon men deke lobi odi gannawane enota eilahan algon men ge haaje enota algon men beedun jehifa minwaru egen hama wegen dane em eilah lobi odi gannawa kamen alaya enage veri rabbu wa minbar ihsasmu ehmima du'a ki evve shakkenna gotuga insane ga hayatuga wara muhim kam mi akiga awun faahak kollen behnum ve bay farahattaku wargina dimave hama du'a mi faahaka dakka iruga bay mi hunna adi ege tora suwal taki gotuga bay befulun issa kore tibanna miweni warakan eveni waraka du'a ko pime miharu miweni ahartake vejjenota miweni waraka duwas vejje timanna hama mi du'a kurata ehne mes timannen hama du'a ijab korve tane naade alun hitan arani hagigatuga mi Allahu ga hadurata du'a kura miha e du'a kura miha e evves halega mayusumen neti nuata emi du'a kurani ena evves kahala mi shakken neti enege du'a Allahu ijabu korabanaka evves halega mi enege du'a ke sababun ene gellumen neti enen du'a Allah subhanahu wa taala ijabu korabanaka madumen ene nuanaka enege hituga kanelge yagin kama ekiga babwa kuranjehni nabiya sallallahu alaihi wasallam wani du'a mi kofi kam gawana mi ikhlas tiri kam akiga mi du'a kofi kam gawana Allah hadrata e du'a ijab kurven kan komestin gota kon kore ek gota ka tin gota kon kore komes ek gota ka kurven kam ekele fan wani hadis kurabba hemima algon men evvis halega mi du'a ek koffa e du'a ijab no kurve kaman hitan arwagen no te gota visnagen tumaki algon men muslim ga haysiyatun ekashigen wa kamennu ene nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mi haka ena du'a koffi kamu gawana ma faafu yuma nede haluga rahim ga gulun kenuma nede haluga mi ena du'a koffi kamu gawana ma e du'a Allah hijab kurwane tingota kun kura komese gota eggotaki ene kurevi du'a ene ekuri du'a e du'a kuri goten ene hasulu wegen diu algun men visnamvi kamaki algun men kankamuga du'a kura hinduga algun men ga amilla nafsutakuge algun men ga amilla nafsuta algun men ga nafsuta enge minwara bure boda Allah ತಾನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಾಲು ಮೊಳದ್ದೇನೆ ಒಡಿಗೆಂಬೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕಂಕಮುಗ ರಗಳಿ ಕೊಂಗೊತೆತ್ತೋ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳು ನೂನಿ ಕೊಂಗೊತೆ ಕಂವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ದೇನೆ ಒಡಿಗೆಂಬನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ನೆತುಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ವಜೂದ್ ಕುರೆವೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಬೇರೆ ರಬ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಹ್ವಿಮ ಬೈಫಾರ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕುರಾ ದುವಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎದುನು ಗೊತನ್ ಎಕಂ ಎ ವಗುತ ಮಿ ಹಿಮ್ಮವ ನುದೆವ್ವ ಎ ಲಸ್ಕುರವ್ವನಿ ವೆಸ್ ei Allahuge hikme fulun e avore ragalaka ekam wumattaka embe Allah ke Qur'an ko wahi korba fani asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum fargati abami hinnuru he kamegga tebami hunnan heve Allah lawafa gedane emima ena ekuri dua e dua ena ekuri gotan ijab gen diun e furtamago devana gotaki ilmerin vidalwani mi ena dua kurumge sababun ene medwiri bango musibate Allah subhanahu wa ta'ala dua ge sababun musiba ene dura jessawme ngata ene medwiri nukurevume ehima kiha bodu kameto misale ka algo mi har dua kurum midani hasako mi COVID-19 ge mi dost norga algo men iki kankam ga dua ko Allah subhanahu wa ta'ala adi purko adi hame fana algo men beenuwa kankan hama warabboda algon men ede kankama du'a korom midani emi hekan ifada kamen hasil wa haluga evra bodu musibatakun farege ena salame bedane ei mi musibatakun ena durugen du devana kamaki ei timmana gotaki ei emme hagigatuga algon men edembe algon men mi insanuga hesiyatun algon men ge koshi visnumun adi mi algon men mi fenna
mi man men durumina algon men balaf kamo gawana magno tere insanu emin ga tobiyata balafi bala iruga emme nedene gon hinda mes insanun nan emme faada hul gon ei mudalakun dariyakun faada nukurane duwahu enege fatuga hawaru hiyo amalta lefa watan enege befene ena kuri duhag sababun ene bunevene ena kuri hiyo amalta kuge sawabe ene hirifenna hiyo amalta ena kuri duage sawabe dua ki hiyo amalta ke gutuga levi ene ege sawabe hirifenna ehme kiha bodu kametto hagigatuga mi algon men giteren hagigatuga eduhu miheku hitan arane ene ituraddes dua kore favinama enege duata misalaka bagutum bagta gabul kurevigen tiena maham yaginum wes e fursate nonnan enne mes Allah subhanahu wa ta'ala enege dua ijaba nukurva adi musibate wes enege kiba salamen nukurva emme fahu kamaka emme fahu option note emme fahu gotakun dua ijab kurve gotuga miwa ene heo amale gotuga kan livigen diu enege fatuga livigen diu eba Allah subhanahu wa ta'ala ene ikhtiyar kurevum enen emme ragalu gokkamuga wegen edi ei mudalakun dariyakun faada nukura duwahu enen edua ijab kurevunu nuat dua ijab kurevunu goin enen emme faada huri ene nafsu narka kuruman ene libunu fursate gotuga wegen edi ad sheikh هذا مي ربنا شكرا جزاك الله خير شيخ مي أول من مير مي شيخ واقع ونوتوا مي دعاء كون مي مهم كمكي أول من دعاء كرم مي الله سبحانه وتعالى مي على تكون دعاء إجابة قربان مي أول مي فاه كل من نكسي أي شيء فاه قربين دعاء إجابة قربما دعاء إجابة دبوما مي تفاتو تكمل एक माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुम्मे दुआ का बस इजाबत दे माने ए शेख फाह कुर भी दुआ को फिकम गवाना ए तेरे कुम्मे स्टिंगोते कुन एगोते एने बेगंदाने एम बिमा एगोते की एना एदुनु कमें एदुनु गोतक दुनिया का हयातु एने देब्बु एगोते देब्वा फि हालतेगा आगोन मिकेनी दुआ मी इजाबत कुर भी एने एदुनु कमें फुरिहा बिया मिकेनी दुआ इजाबत कुर भी एकम देगिन गोयन अनेब्बे दुआयन इजाबत देब्वु ei algon menna beerfushu algon men adi edunu ha kamek faharega duniya mati ga nufrano kum gaves shege fa kurbe hadis ga bayan kura fa tingotun kur egotun Allah subhanahu wa ta'ala duayan eba ijaba devva ek mane ki ene me ukhrawi hayatu ga ek sawab men bar kodde anota duniya ge liben hori musibatun ebe kiba kodde ba yoni ene edun kamen ene edun gotek Allah subhanahu himma devva em bima komme duayatu sin Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala hikaba ud'uni astajib lakum timan raskalang ittiba min dua kurashe timan raskalang e dua ijaba devwa hoshi me ijaba devma ki alaku dua darna afkum ganam eya meduga e alaka e me hadis ka bayan kura e tingotun kura kommes eggoten Allah subhanahu wa ta'ala himma adebbu ena edunu kame e edunu gotaka nimigen gossiyam algona mikeni dua ijaba kurwa fiye ennes komme dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men ikhlas tebe dua sharot furiha ko gen dua ko fikam qara dua Allah subhanahu wa ta'ala dua ijaba debane me nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadis qurafa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala karimun hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran Allah subhanahu wa ta'ala me dilati wodigemba ladute wodigemba kadange mi algon bisnalarga insana deke laduwati umaki wara adak ekamaku me alaku deke Allah subhanahu wa ta'ala laduwati wodigatumaki ei adak kamenu hem Allah subhanahu wa ta'ala dilati wanta laduwati wodiganna raskana kun halate gato ekala laduwati wodiganna hadis korabani ekalange alage kibai ekalange laduwati gonnawe wodigannawe ida rafa yadayhi ilayhi ekalange hadrata deed dikkum ades ko deem uflafkum goanam an yuruddahuma sifran deem bus ata dukollum ekalang laduwati wodigannawe algon duniyege fasaveri mudaveri karegu salgon deed dukollis dikkollis enage me mudaveri kama enaga atukori fasaya enaga jaha mansiba maqama ekashigwa kama nung enakari edda faqiru miha hussata dukollubak tinetto kainatu wari ilahu hadratan miha ikhlas tarikama ko deed dikkolla halatuga ekalange
kainatuga kudibod emmeha khazana take milkuwege wa ilahakunuga vi hiduga ekalaga hadratuga duniya guriha mistakun jinnina insin e bagutegga emihuga berunha kamek edirime huriha kam fudda devikunuga ves en ebbes kame ekalaga hadratuga khazana unikamen na nahinduga ekalaga hadratuga bus miho kamaku dennaima ekalaga miha hussata adunu kurabwane e hadis ko bayan kora po ek kantatta utere kummes kamen Allah subhanahu wa ta'ala ene himma deban ema algon men astu hagigatuga me dua dannawambi emben sheikh nimale faaf kurbi hadis ga mihaku me faafe kurma rahimu gulme kenum fada kamen nu kamaka dua ko finguwan Allah subhanahu wa ta'ala kummes tinkamakun ekkamen ene debwane nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi ashabe kan suwal dannawani qalu idan nukthir embja arman dua kurum gina kurum bitayne gina dua kurum bitay e gina dua kuribarakan Allah subhanahu wa ta'ala mi heo kankan debwanya dua kurum gina kurum tay oti de kayfa hadis kurani Allahu akthar tibam gina dua kuribarakan Allah subhanahu wa ta'ala gina tibam hona debwane embima adi khassako heo komuge mi zaman tak faitu egos fituraga zamanuga heo komam ehi teriwane mihun nek heokomuga ahulwarin beerette ifawa zamanegga heokomuga demiti mattakawas algonmen dua koggen astu hagituga heokomuga demiti beeni emme hudayfa radhiyallahu ta'ala anhu vidala fawe la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bi du'a'il ghariq bi du'a'in ka du'a'il ghariq nistaku macca annane zamane e zamanuga kana gemi arakkomunda miha e kura dua fada ikhlas siri dua e kura miha kununi salamen nuwane zamanen annane kana garakogenda miha etur ebdes farategge balda kandati havekeni Allah subhanahu wa ta'ala gamadan edeni ei e magutaki kalaku odigem wakama gabun nukura miha ves Allah ikhlas siri kama dua kura magutu ei makka mushrikun etab satega budabata alakon kurum demi humbes hamayekani wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kanduga emihun daturuko washagen raaluttam as washalima demba salaman wane hengi wa hamayekani Allah ikhlas sire dua kura hal dem ifade ikhlas sire dua ayakun dua kura biha kununi salam wane zamane mistakuna hamen annane me huzaifa Allah ta'ala annu midalu nemma astu hagiyatuga dua ei ورب مثير على مهم كأنه حديث كرافة الدعاء هو العبادة دعاء كرون أيجي على كمكي الرواية تقول الدعاء مخ العبادة دعاء كرون أي سكوني حديث كرون إما كوريها على كمك غرفة ميواني دعاء كرون مهم أقول من دعاء بور مثير على كأنه الله سبحانه وتعالى حضرتك جنان دعاء دنيا ورك كلام لوبي وديجنا adi ekalam hadratuga dua nudanna wanya ekalam kofa odiganna ginang edun ei ekalange odiganna bati ad sheikh nima ad sheikh algon hame hitangarane demme sheikh ke mi vidalwe basfola gulige mi hudayfa radhiyallahu anhu ge hudayfa radhiyallahu anhu ge basfolu ya gulige nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi dua algon men hama gina kurumaki khasako demme ti vidalwe fadan mi fada zamanek ge algon men waram muhim kamike kale gfan sajidaga bes warak ginan kurava dua Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik e hitta furulwa ilahe mielage hin ibelahuga din matiga sabit hagigatuga algun men dua kurum kam gabira singeto dua kurum kesege zatuga Allah deva tawfige ei ballawa algun men ge tereng insan ge tereng adi algun men misale ka muslimun na balaf kam gabina singeto emihge mi hayatuge duwahe faitu kofane paharigga ingeto mi midennevi namada alukantatta kon beru gaden ene ebbisalega ene dimawa kamegga wes ila wadrutun tawfigan ne dinwata mi if ilahuge mi ismu fula nuwata ilahuge matin aduma kurumenneti ilaha dua kurumenneti mihge hayatun duhen heda kofa huredane ingeto Allah subhanahu wa ta'ala devva tawfigen ene dua kuremun sehvima mi hadis ka nuwata mi dua ge ikale fan bayan kurabba mani Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik e hitta farulu wa ilahe miala ge hin e belahu ge dimatiga sabit ko devwash mitanuka alun men hagigatuga visnam vi kama ki evves haliga mihaku ena dimatiga sabit evigen dani
mi enen Allah devva tawfiqun enege molkoma kuddenno ngeto e tawfiqu devvumge sababun e ilahu subhanahu wa ta'ala ene mi ilahu subhanahu wa ta'ala ene dua kureveni alukon kureveni namaz kureveni hame yakiga visnenje mi timanne mi nete mi kamuge tawfiqe nuwata timanne mi kan qur'ane khiyale nade ehen kiyafa den urahlan hunna mi havis e tawfiq hoduma masake nukra mi tawfiq nuliven ehem Allah subhanahu wa ta'ala hi qurba fa walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana timan ilahuge maguga gadala masakke qura mihaya timan ilah e magu dakkawane ehem bima aslohun dannum beenuwa wahakeki ahe befulu mi dimatiga sabit umattaka timanna beenum ve ngeto timanna beenum ve fardu fas namaz kuran timanna beenum ve mambe fayna mi kame hita mi hunnan he forwan timanna beenum ve mi islam dimatiga sabit wan timanna beenum ve mi weni eveni kame zakat veste timanna ehem vejje kamu gawanama ena ekan kurumattaka ngeto mi beenum wa hinduga ekamuga sabit kan debuma ngedi Allah ko adorta dua kuru mi waram muhim kame अच्छा मैं यहाँ में हम सवाल बेफल विस्पर सवाल एक मगाना मैं पोस्ट के मैं लाइव के तीरी हम कमेंट के बता तिबे हम सवाल लियोवीमा अगोना हमें के सवाल याद करीब अन्ना एम अगोन में सवाल जवाब रहे तो बलाना मैं अगो में वाहद को मेदनी दुआ करो मुहिम को पे शेदे में वहां पर मैं हियोकम का देवित्युब मटका अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरत वागम एदु देन्ने मी हगियतु आरंभ मुहिम को ए अगोन में तेरे एवस मी का adi kitem machi kiwa huttas adi kitem meho tanegga alunus kitem meho bayakya ko alunus Allah subhanahu wa ta'ala hadratu wagi libege noni agumanda kare ebbes rangal gote ganus tibe rangal ka banus purve hem ei abadus migote algon gabul kuri algon me hituga abadus onnana aqida ki algon menna ki abadus Allah subhanahu wa ta'ala hadratu faqir wege babai algon menge maddi kamakum bes algon menna ka aslu hagigi barakum manfa'an nulbenakum Allah subhanahu wa ta'ala ekama tawfiq devviya nuni emima ebbes bayke mihege matu wagi edige nu gotaka algon men salamat kama rakkatirikam libe kannekka nabiy sallallahu alaihi wasallam qudsi hadis pasulaga sahih muslim riwayagum hadis pasulaga mi Allah subhanahu wa ta'ala hadrat riwayat wa fa kala wahi qura fa man kalam tibamuna hidayatu dakka awshibe emigutan algon men me hadis balala ruga me komme mihe kiyes banha hunukum ga hunna mihe ke timanus kala kaande ba fi mihe bununi timanus kala kaate ke tibame hun edeshe danna washe timanus kala arto kunne tibame tere komme go sunna ne onoriya niwanu ko oriya halu ke timanus kala emihe onoriya niwa kuddiga mihe bununi timanus kala hadratu ga danna washe tibame hun onoriya niwa kuddin mattaka timanus kala ekon koddewa hushi mig mane ki abadus kitem kuda kamekkam ga ves algun ekalaange dannala tibun ei algon menna ekalaange onna mativeri gulum abodus tehe ko dekave komme halate gas Allah subhanahu wa ta'ala hadratun algon dannovi e dannawa denne mokun ekalaange hadratu ga wa khazana ku uni nuwanekan algon engen dehema shege fa kore faden ni danne umuga algon menna kannek baki kudakame bodukame asabe kalunge khabartakan algon nazar hinga naruga mi agumana feeling abade Aisha ta'ala anha vidalu kama sallallahu kull shay hatta ash-shitha fa inna Allah azza wa jalla illa yassiru lam yatayassar tibamin Allah hadratum komme kame bes edeshe emme kuda engos fawan wadukadum kam gaves fawan wadeddewa to sekalam hadratum edeshe ehni Allah subhanahu wa ta'ala faseha pura nuni faseha nuane kidem kuda kame bes kitem kalam fasih men doa yang hajat tiwanje doa algon danonje ad shekuri wada nogum nebe me sualen asa irko ko sual danwala shegachi vidal otiya vidal ade me algon men me dua ge wah dakkamun dahiruga me dua ki hagigatuga muhuriha ves hewkamen emiha geneste adi heyakomege matiga sabitu man oi me hatiyaru kan algon menne benge muslimunge hagigatuga hatiyara ki dua kam go wah has algon me hede kurum me da barakayat ramadan moge me duwastakuga algon me kurimati fa miwa mi wabain salame wuman algon men hama dua kuram geto mi hagigatuga waram muhim awon mi hadis to go warid fe bori bi fada mi kan kamuga algun men mi kuram ba duata ka mi zikurta vese bahur sala ka heduna habiru zikurta
ege terega sama e hagigatuga e zikur tagi hedeme se duage maana ge terega بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مفاد ذكر سيدا يعني طاعونا مفاد بالتك خاصة أسفا ودواك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام مفاد دواتك كرون دمي دواتك كرا هندو سالون من بيسنا لنجه كم حقيقة توكا علوم من جينا فهرا ميدك كوني هم سبب تكوه فم جواه كتير علوم من مي الله وكيل كرم كتير هم وارم مهم باي سبب تكوه فم إهنا سالون من بيسنا بي حقيقة علوم من ركعتير كم لبيجن تري الله سبحانه وتعالى من ركعتير كم ديفو منك مول الدنيا جوا هوريها ميهك ركعتير كم ديم مسك كوري كم جوا نمس الله ميهك ركعتير كم ديفا فنوا كم جوا نم كم ركعتير كم نودي بينك al muli dunia gati bi miheka me rakkatir kama miheka aman kan hoda de masake kur kam gawiena mes Allah subhanahu wa taala miheka jasso kur kam vijiya ham yagina mes chegen danika ehme ma mihali to kalgon men agida ka babwan jehene sabab to ifum الله غادرتون كان أقول من الركاتر كان لبين إيه بما ركاتر كان ديفو من يدي باليتا كون شفاء ديفو من يدي نواتا باليتا كون أقول من دوركو ديفو من يدي الله غادر تدعاء كرمي ميكام تريغ هارو من هدانو غباها تنجيه كمي إيه ما مي دعاء ما كم غباها دكا هندوغا أقول من دكاني mi amu duwasta kuwas dua kurum libene mi matiri kam ge bah ken mes mi fada duwasta ke ga ramadan mo ge mi barakat teri duwasta ko algon men dua kura kam gawan ho yagin wes e dua ta ehen duwasta ko korbe dua vore heo kam bodwe sawaba dharma iturwe genda admi shawar por shukri awam ne be swalen asa mi swaluga de swale be swale ki ni dua ijab kurbene wagote ki kubato mi awon miswal job different swal sheikh awal kullana mi miswaluga hagiyatuga wargina wagote ke bari Allah subhanahu wa ta'ala dua ijab kurba kam wahid mi ango afawa miga nukta ki hum kum wagote ki awman dua kurdar wagote adi kum wagote ki dua hum ijab kurbana wagote ehen names bodam adi awlakam bodwegem wa wagotuta e bori waridoen assa beg mane no menu wagote ke dua qur'an ke nete ke menu wagote ke dua ijab no kurwene ek mane ki bodam ijab kurwene wagote ka farwate rumattaka boda khassa kan denje wagote e bori ei heukan tattaka guligin anna he wagote ka bodam insana ena ham hagigatuge kamaka shawgariwe kamaka beenumeg mule mihekkum gawanama ekamaka karefir wagutan ena khiyar kurmaki sama duniya gotun belies ekamaka tobiyenge himma miha gitugo shawgari kama miha ekam beenu fe member dehekud dekamen ei komme kamaka karefa wagutan ena hodagen beenu kurma ekuto algomen fa kollan bay wagutu sunnatu warade furi bay wagutu emme furte wagun fa kolan laylatul qadri kuradwa ramadan ma rabbul huri wabten kama فوديها ونهي ريت وترين ونهي ريت هم كم ريب سلامة القدر إلى ربيدان كم بلاغ ألقون جنا جنا دعاء كرو خاصكم مي نركان سلام ومتكا مي كرمت مي سلامة القدر وارد فا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني مي دعائك يوم سلامة القدر فوديها جنا جنا كيوم وارد فا دعاء أدي مي فهو باغ هيغنو تيمباكو فهو باغ كرو دعاء بانجيا غمتا دتري كرو دعاء ವಾರ ವೆಹೆ ವಗುತು ಕೊರವೆ ದುವಾ ಹುಕುರು ದುವಾಗ ವಗುತು ಕೊಳವೆ ದುವಾ ಜಾಬ ಕೊರವೆ ವಗುತೆ ಈ ಮಿ ಬೊಡ ಇಲ್ಮೋರಿಂ ಬೊರ ವಡಾಗನ ಅಸುರ್ನ ಮಾದು ಫವಾಕಿಸ್ ನಮ್ಮ ವಾರ ಮುಹಿಮ ದುವಾ ಮಿ ವಾರ ಮಫೋ ಏನಾಗೆ ಹೇಕಮುಗ ವಾಹಕ್ಯ ಏನಾಗೋ ರಂಗಳು ಕಂಕಮುಗ ವಾಹ ದೆಕ್ಕಮುಕಿ ಸವರ ಮುಹಿಮ ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿಹಾಯ ಮಿ ಅನೇಕಾಗೆ ಗೈರು ಹಾಜಿರು ಕೊರವೆ ದುವಾ ಏನ ಕುರಿಮಚ್ಚಕುನು ಏ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಟ್ಟಕ ಏನ ನೆತ್ತಾ ಪೇನೆಟ್ಟಕ ಕೊರೆ ದುವಾ ಕಿಸಿ ಜಾಬ ಕೊರೆ ದುವಾ ಕಮುಗ ಸುನ್ನತು ವಾರದಂಗ ಅಸ್ರ ಹಮೆಮ್ಮೆ عرفات دوغا كوربي دعاء رمضان ما هو كوربي دعاء شيخ دمه فها كوربي هي كم مسر تريق كوربي دعاء كم عام غوتكم غوتك دعاء كرونس ايه ورم مهم مناسب وقت اي الكم كي تريق الكم من هيدا كورمنداتي هم دتر وريا كورا دعاء مي رود وريا رود ويلا وغوتو رود ويلم كوريغا رود ويلم فهوا ويلم غاكو رود ويلا وغوتو كارවෙන් අන්න හිඳුගා ඒක කුරින් කරා දුආය රෝද වේල්ලම ෆෝගා යා විදිගෙන් කරා දුආය මේසම ඉජාබ කරබේ දුආත වාරදෙන් අස්ස දුආයෙන් හැම ආදුලු වෙරින් කරා දුආවස් ඉජාබ කර එකම වාරදෙන් අස්සවේ සාලිහ් දරින් එමියන්ගේ මැඹසානට්ටක කරා දුආ වුදු කරම ෆෝගා යා විදිගෙන් සුන්නතුගා වාරදු ෆම දුආය කිස්
إجابة كوربين دعاء كم غارد فاوي أدمي نوم استفاد وقوتهم هوري هم دعاء إجابة كوربين وقوته مي دون سؤالك شو مي دون سؤالك كوربا فمي فرض نماذج فهوغا دم متشن نجاين أنو فلاجن دعاء كورمكي كونكار كمت mi fardu nama takaffahuga mi onani hama zikur tasbih kyun mi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mi sahabin ge tereng tibbevi mi tanawaskam ga hulveri mi ba mi hun mi zakat dakkamun dati ekam zakat ge ma wahaka mi rasul sallallahu alaihi wasallam adki qur'an ge ekam ge barabavar ayat ge bahuri as fahima sahabin mi egtere tanawaskam ge sahabin mi ayat hadis taka ayat tan adu wada gatumun tanawaskam ge hulveri aswada ati sodaga ko zakat dekkuma madina ge fagiru mi bekalu mi rasul sallallahu alaihi wasallam ekama shakwa dindum rasul sallallahu alaihi wasallam fagir bekalu na dannawa mi hadis ko rabbani evaruge sawabaka dharma libigen dane kamin ebote komme namada kaffahuga zikur tasbih kyoma ذكر تسبيح كيوما إبغوتوغا نبي صلى الله عليه وسلم فقير بيكلنا مي سبحان الله الحمد لله الله أكبر تريستين فهر كيوما أدي كم ذكرك يفهوغا مي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مي كياساتيكا فهر همجس مي هم كورما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوربوم مي فقير بيفلون كان كوربوم وداغين نبي يا فيديجين مي دين هم عام مجتمع هم بايك كم كورنيا دنتي بميهون إنجي فداغ فقير بيكلون بسما دنتي بيكلون tanawaskam gahulveri nabbes eba hadista ami kiya devvi zikurta ko wahaka ki moli madina tanawaskam gahulveri ves fahon zikurta kiwwan fattawa namaduge fahon ehma vidigen den sahabin anekas dewana far nabiya sallallahu alaihi wasallam gariya wadaganawani tanawaskam gahulveri zakange badakkave adiyage tura tibanne memmi kura zikurta ves eba kurave allah subhanahu wa taala nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurani ebamuhun Allah subhanahu wa ta'ala devvi fadlu wanta verikame maikkame ngeto mi tanugo dannama me ole wahake ki mi zikur tasbihu ge wahake bayan korabba fe wadi zikur tasbihu take ge wahaka ehma mi ana namadu ko nimigen algon men ama algon men naam kalgon men zaman sunu fishe dive mujitama adi muslim mujitama tagon fe waragina fenda mansare ama namadu ko nimigen هم دين ومحچن وفلالا ذكر تسبيح كي آتان بفيني إنما سي ذكر تسبيح تكي أي إجازات کو دو دين وفلالا كيو بنگاس فاوا ذكر تكن نونه نما بس ميهكو دعاء كرم بيرمني الله سبحانه وتعالى حضرت كما كان يدي نماذ فهوغا مثال का देते एकं कुरा कम गवान में मसले ने है फरुदु नमाज का फकम में फरुदु नमाज का फहु में जिक्र तस्बीह कुरमगा में दुआ मच्चन दे मच्चन नगागन दुआ कुरुम जिक्र तस्बीह क्यों साबितु एफावा कम में गे खदने हम विमा में रगड़ गोते कि हम जिक्र तस्बीह किया है तो हम देंग हम यानी तिर को लागे तिबे हम अरगन में कुरा गोतंग हमको والله أعلم هذه مي أول من مي شاف الأخير أول من بروجرام هم شيفا وابوتو مهار مني يا كنا نيوما كان عسى إيجارغادي فنرا أول من ما نيتا كفون أول من بروجرام فشو مهم بيما مهار سام أول من دستوكرني يتر سوالين عسى نتيا أول من بروجرام كروكل نيرات كربيا مي أنا هكردوا غير ديهغادي تريهوغا مهاراتوغا program ka ko tiezzeteri akhuna aftuna badal ko umeedu ko abun bakelo aguna program bar wada gande beeti sheikh nimal muhammad para ikhlas takwa shukr danu jazakallahu khair hada subhanak allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته